May Mana? saan? Belum mo. Ano kuha ka po? Saan? Ini minumnya nih, Kak. Ini minum. Hah? Belum mo. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya. Guys, hari ini kita akan makan ayam jago guys ya. Ikuti videonya. Guys, ini kayak lagi main ya guys. Mau makan apa kita hari ini? Ayam jago lu semua ya. Ya. Kita akan review ayam jago lu semua ya guys ya. Ada tempat mainan anak guys. Oke guys. Halo. Kita naik turun. Kita jungkit. Tingkat jungkit. Oke, main ya. Dadah. Ngomong nggak dia? Halo. Besok jumpa lagi. Jangan lupa Jangan lupa subscribe Doni Surya. Dah. jangan lupa like. Like channel Doni Surya. Oke, makasih. Dadah. Besok masih lagi. Oke guys, kita tunggu makanan dulu guys. Lagi kita review guys. Halo. Mana nih video? Udah. Sisi. Oke guys. Oke guys, kita review nih makanan guys ya. Ayam jago guys, pakai sambal guys. Ini sambalnya guys. Ntar ini ayamnya guys, panas guys. Panas gitu guysnya, ini guys. Ya, panas guys. Lihat ya, makan lihat ya. Ya. Satu berdua, pakai sambal, pakai ayam. Enak kan? Sesuatunya guys, dekat dia, buah kontak. Apa ya? Enak banget. Mak guys ya. Iya. Oke guys, kita makan dulu guys ya. Betul guys. Oh panas guys. Enak kan? Bismillah guys. Nampak kan? Mantap. Terong guys. Kita ikut sama guys. Oke, aku suka banget guys di sini. Enak kan? Guys, panas. Panas guys. Full guys. Betul full guys. Tambah.
Nampak ke? Tak apa. Wah, panas guys. Tak apa pakai dekat sambal. Sambal guys. Jom. Ayo makan. Kayaknya masih enak. Ini guys. Yuk. Kalau pakai on-nya. Betul tak dia guys. Betul. Kan sayur kol Kak Kia guys. Pakai daging ayam guys. Mak kan? Pakai gulanya. Sayur kol. Kol. Masak kan? Enggak. Sayur kol. Pakai kol. Mau lagi. Nak yang saya Boleh. kol. Pakai lembut. Udah habis guys. Sedikit lagi guys ya. Sambal udah habis guys. Makan guys. Ini Kak Kia. Yes. Kita guys. Minum. Ni dah minum dulu ya. Guys. Tidak ada mau. Dorong guys. Ayo makan. Kasih kepala, tidak keluar lagi guys. Hah? Pakai airnya. Enak banget. Ini guys. Ya. Mantap. Habis guys. Lagi. Ada. Guys, habis guys. Satu kedua mana guys? Leher guys. Enak kan? Ini sayur kol ya guys. Makan pakai daging ayam guys. Dia mau ini aja ya. Enak banget. Ini tak ayam. Bagus guys sambalnya guys. Kita makan ini dulu. Guys. Bisa. Sampai jumpa. Jangan lupa like Like channel TikTok India. Indonesia. Mantap guys. Dah. Masuk dulu ya. Kenyang guys. Oke guys, cukup sekian dulu ya video kita hari ini, review ayam jago guys, recommended guys. Boleh datang sini guys. Mantap.
Harganya murah juga guys, cuma 16.000 sama ayam 20.000 pas guys ya. Oke guys, sekian dulu kita ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke guys, selamat dulu guys.